بله تماشاوان هجا پروسیا اندامیتیا سویدی در ناتو ده سکنا ترکیه هر وقت جوینا ایرو کل انقره بره و چود ناف بینا سوید ترکیه فینلاندا ناتو ده پروفسور دکتر ویسل ایهام سپوری پیوندی ناف دولتیج انقره میوانی منه سلاف بوده که ویسل ویسل نها سوید دبیشه ما حمی خالين كل الجل تركيا ملحف كربو ما بيكانينا تركيا جي في اكي رد كسركمار اردوان دي بيجي بجيه نانينا يعني هل بستا هردو آليان طيبتيا انقريكو ستوكهولم او مرج جي بجي نكرنا تشنا جبو چه تركيا في سكنا خبر دوام دكا يعني سويدن وفنلندا بهفدورة بكربون كنت خازم بن اندام الناتو هي فقط تركيا मेरे पेशतजी बायकरबू को अगर फिनलैंड ये कबूल का फ़कत जो स्वीडन ना गोतन है जी लबरे दजी टेररिज्म में दम वज़ात खुद गरब दा गोरांदन ولبره जी गोतन हम पक्के हम जी فتل وري خوره کارت کل وري خوره جيان خود بسريده وهم وك بارتي خود بسريده دبر دجي گرك دو موضوعات داخلي بده گوراندن سويدن ستوكهولم موضوعات داخلي ده گوراندن و نزدیک 42 هفت انسان ناو دا بون گوتن وانجی گرک داگرین ترکیه دورده جی گاف کیاوت فقط گاف کی مزنج ناوت یا جبر جی ترکیه جی پشته اوک چبو فنلندا جی قبول کرن اف تکلتی وان و جوات وان ویسی حبان فنلندا جی کو اندام ناتو فقط اوجی دوام که دویاو که جوات دوجی یرو هبو ترکیه ده بجی کی کامین گرک مثلا پولیتیک و گدجه تروریسم گرک نتبا و دفرده جی گرک هم فتوی هم جی پکی پیاده دجی گرک اون حق چه بن یعنی برای یا پکی دجی گرک اون جمره درست بون دفرده جی کاغر لور باوا ستوکهولم لسویدن کاغر جیان او بن سری بمون که پارتی که ویسل گر ام جدر وی ترکیه و ولاتی دنین اندامی ناتو بگرندست همی ولات دبیشن هر جهی جو بايدن لقال يانس ستولتنبرغ سكرتارية گشتي ناتو جفيناوي هبو دبيجن كو سويدي او مرج او خالجي بجي كرنا حمو ولات فيكي دبيجن انه ها هم تشتغو تركيا جو جي سويدي دخوازه سويد بيجي ما لسر فا خالان لحبو دو نكريا ما قوتيا دو چرچويا يكيتيا اوروبا ده كونفنسيون يكيتيا اوروبا ده دو چرچويا ده امي تف بگرن قالو أنقرة النحقية لسويدي دكا يانجي في وكا كارتا كيب كارتينا كويسان زاني شوية وكا مرب غير وكا شاف كي السيادة مو فكر في مسألة سويدن قانوني ويا يا düzen ويا نظام ويا يا نظام ونظام ويا ديمقراطي peşveçoya جبر ويجي وقت داخازي جبر تركيا كوتة ودبيجي كي مثلا فان çünkü insanın daha garinin tepiştiği paşlıcı dinajı tepişin daha garinin. Devlet Sweden işte becek ya kısım kişi bu ya vatandaş hemen yani azvan insan vatandaş vazı çalıştırabildim şeyim Türkiye. Avani kanun hemen de destna bir kanun devlet girtiyet becek. Duamen de becek ki yani mesela Cuvate partiye çet ve halkları Cuvat çet ki becek gerek van Cuvatan tılver çeneki yani necmin avdu. Devlet işte becek kanun hemen de demokrasi hemen de ab Cuvatan'ın karın çevrede, karın gösterici çekin, karın protestocu çekin, devlet karın hakki hoş değil yani mesela çi yazanı mesela kanun nizam her devletten ne yek. Türkiye itibece ki madem evlen o ki Türkiye evlen teröristin hasabı gerek bas Sweden'ci gerek bas Stockholm'ci evlen o ki teröristin ben hasabı muamele o ki teröristin civarıcı görekçe. Nuha kekveys legor yasayın Swedi مجارين جو بحقوقي وجريدايا دادگه برياري لسروانده ده يعني گاواگو دادگه بريارك دادگه بلنديا سويدي بريار درباري مجاره كي دا حكومت بخوشي نكاري لدجيه كي راوسته حكومت بخو لدجيه كي راوسته لدجي ياساي سويدي وهر وهر رايا گشتيا سويدي ويكي وقت دستوردانك هم بري حقوقي بنافدكه يعني رايا گشتيا تركيا دوي درباري ده فهم ناكي كو روشو سايا ويكا دفرده دو تشكرك منو جواب دو بقاتنا يكامين يعني تركيا داخازية تركيا يجب سويدنية فقط اندام ناتو نتك داخازية تكيلتية تركيا روسيا جيرك منو دينا برشاو دوي اناليزي خوده يعني روسيا بله فنلندا بو اندام اوكي اندام ناتو فقط
روسیا هرجار جد بيجي gerek avanan ne bin endamı NATO'ya. U Sweden gerek Stockholm dıvırda jî Rusya ki o dayantı bu ber yani go ki dıvırda NATO'ya endam edinan kabul dikin fakat Türkiye çiko o ki tekiltiyi Rusya hedi peş veçoya. Dıvırda jî parki halk bejek ki yani ne kadar daha khaz gibi şu ev daha khazı Almanya jî u CMA'nın da jî ev insanların tıkarınç kora Cuhatı o çekin partiye o çekin endamı hobbim peş ve yani demek ki mesele de ne tek Stockholm kanun Stockholm'a bir gorandın mevzuat Stockholm'a bir gorandın devlet tiştik dinleyeceği devlet bu temur analizdeki muro gerek bir mesele Rusya'cı muro dene mahsede yani daha fazla Rusya mazdan ister Sweden'i jiberveci debeko nüfusu Rusya ser Türkiye'ye ev debeko parki Türkiye Rusya'cı godarit ki yani muro hiç kare gerek bir analiz yok da. Ev yek de medya Swedi de jitê nirxandin kekê Veysel ev mijara dawî te diyar kir ku bandora Rusyayê li ser proseya endamîtiya Swêdê di medya Swêdî de jî her divê çerçeveya gote anî ziman de tê münaqeşe kirin her wiha tê gotin niha mesela duhî xwe pêşandanekî li Stockholmê hebû ev xwe pêşandana gotê pêkanîn ev rêxistinên got li dijî NATO nevê xwe pêşandanê dikin û ev rêxistinên got piştgirên em bêjin sempatîzanên PKK ne ew jî tê de cih digirin lê ew xwe pêşandan li dijî endamîtiya Swêdê ya NATO'ya yani wekî encam gava ku tu dibêjî va xwe pêşandanan qedexe bike ne ku tu daxwazê Rusyayê û Tirkiyeyê û ev xwe pêşandan jî weke encam tiştê gotxwazin wekî hebû Swêd nebe endamê NATO. Yani dîrokê Swêdenê ne dîrokê dewletê mayîne. Dîrokê Swêdenê heta îro da ne bu endamê Ewropayê ne bu endamekî cîkê dinê ji xwe re bi ser pêş veçû zamankî de. û paşî ku ev meseleyê Ukraynayê derket pêş veçû Swêden siyasetê xwe da goranî. Feqet ev siyaset nav Swêdenê jî îro jî tê xeberdan. Yani eger dibêjin ki grupkî nav Swêdenê sosyalin demokratın Avran dibêjin gerek em nebin di vî şerê de em nebin endamê ne NATO'yê ne jî askerî cîkê din ne jî. Divir de gerek em xwe ji van jî dûr bigirin. Grupkî neyê dibêjin gerek em NATO'yê kar bikin çünkü Rusya îro Ukrayna sibê li Polonya bixe tê nêzîkê me jî çêbe û têşer bê devê deriyê me de jî. Divir de yani mesele Türkiye bele Türkiye daxwaziya Türkiye heye fakat gerek siyaset Türkiye miro baş pêk bîne yani hem Rusya navê vî de ye hem nav Swêdenê siyasetçî nav Swêdenê jî wekî Tirkiye îro parkî gav de bêjin sosyal demokratê wan dînan jî qism kî dibêjin gerek em nebin endamê NATO'yê yani Türkiye siyasetkî mezin de ne ku siyasetkî daxwaziya min ya işte ev sempatizanan gerek li wirê tu protesto çê nekin li wirê gerek ne ciwan de ev işte nêzîkî seta insan bêjin bên çil dos bê seta insan ev dagerin Türkiye bên ew bin bikevin navê yargı yani evanen tekniğini yani kekê Veysel niha meha pêşiya me meha tîrmehê li Vilnius li Latviya civîna NATO heye yani sekreteriya giştiyê NATOyê serokê Amerîkayê welatên endam di NATOyê de zêde bariyên wana dibêjin ku em bihêvîne Swêd divê civînê de bibe endamê NATO. Li gora bahveriya te ev yek rû dide? Civatê îro da pêşî civatê li Amerîka deng dan gotin ki Swêdên her tiştî xwe ayintiye cî gerek bendem. Piştî wî de serokê NATOyê îro dîse deng da gotî ez bi Erdoğan'a aqiftim divir de tu meşkile nemeye gerek yani ev civatê wan baş derbas diye. Fakat Türkiye jî piştî civatê deng da gotî ev proses devam dike yani proses tamam bûye negot. Ji ber wî jî tahmîn em dikin yani okey em fikrin belê Türkiye yani durust e yani serokê NATOyê endamê NATOyê dînan Amerika divir dibêjin ki Stockholm tev tiştan ayintiye cî prosesê we tamam kiriye gerek divir de êdî endam tî bê qebûl kirin. Fakat Türkiye îro weta em fikirin Türkiye piştî civatê deng da gotî ev proses devam dike hiç proses xilas nebûye bu. Yani ji ber wî jî em tahmîn dikin mayê were ev endamtî meselesî devam kêj tamam nabe yani. Spasiyatet dikim Profesör Dr. Veysel Ayhan ji Ankara'l gelmem. Spas xweş.